Kalait Court Parish Lingba St. Joseph Socio-Cultural Organization Kelap pelong ya kesat pasca menhaga kanyo terek mentau benai haga por sibaji no phai singi hamadan lai kor kani gijing rakhi le kemen ya gijimi pat jisu kolong ga basongkun wat hadi malapen sange hakini ki arsenal balalet na gada go klam covid-19 hagini si lawan mensimenta ni samla mat khenna shendang mat kenthei namal lagi balang chnong jaga parish lai kor bat ka bakham sontanat shishu kolong bagi dohalia kide ki khna puli jong islam ajing kai ke SSCO bat ka bakham yo mensim shishu kolong gijing sementalang ifada Barnabas im SDB hagini ke syat pasca ringkat gariam khasi tenrai hagini si lawan man pinskan di Reverend Archbishop Victor Lingdo jong jalan yang ba Shillong ufada Paul Offendro Lingkot SDB Provincial Shillong Province ufada Rafael Mayong Parish Priest bat ufada Theobor Khasentiu Assistant Parish Priest nangta ufada Riversia Washail SDB ringkat kejingadalang ba Lambor Maryang MLA MDC Kanong Krem Constituency hagapor mestap la pliru imadur jong Reverend Archbishop Dominic Jala bala khlatno ha Parish Laikor belano senyang di ba Ahmed Mauri bala kerku kerdo do fada Alfendro Lingkot Provincial ke Shillong Province ringkat kejingadalang ki bayang basam jong Reverend Archbishop bala penbit penbiang lani isna penitanat ya kejaka daka SSCO kalian kejuna us country jong kana St. Joseph Socio-Cultural Organization nga ay kini play bisungu ya saskom lawan ban sim coverage kani ka tiksat kani kani banyak cerpang hakabay ba kani ka tiksat na kalian ngi punya kana St. Joseph Socio-Cultural Organization idap na kajing sungu susarong ila kajong ka kulsyon ka kajong ka rindig dostor ba kilong selaman suat ni kilatu ni susarong bahado mentang nang la matine sa de lasdang ini kedi syat ni nalu sunam ala da khatar de glaya man la sunam de hau hakri ka sunam kan da akta arbo ba kuwe sem semayo ban de ini kedi syat nama ka klub dari mentang ni ayu yo play nam ta ka ni ka ye bala ai be ni sashi sen ni kalat ngela ban long yang ini ka syat pasca atom ka jipek ke jeli ni ba sisa babu nai lagi pa Katolik ke jeli di sorong sotenan ban yo ban sebentar ni ka syat dan sengi don adu sispa armut kinong syat sispa armut barohan syat don pasca po ka Parish Laikor ke jeli ka de ka bakundai sebelum jan malasnya mulai dok kini arsenal di bala ada review belum mereka history jong kene ka jisat pasca lasdang no for trilogy house dem katai spatnya boy ha ka Parish Ursula para usnem katai spat ka riupan ka Parish Marbis sur kala shimnya kene ka kabu ha ka ban ki imbiang ya kene kariki ko dustur jong kur kasi kartu kitin jong pada trilogy wambang Kariam kami jukun kasih kabri junya trip kelas dang benduk kagariti terus turun kelas dang benduk dan nak tahu pada ideologi apa problem spesial apa Ursula benki yang ya kene keba mengiong haka English ke dying culture demu wala benki yang saya sim ya kene ka kariti kedustur haka juga poro man ai kamu kapurom yang lain nak kenal nang ba kene karong kebabun jong ki ka jiriam khasi ki jengi ban ainam yang play urat jengi tak kene ka riam ka pek kun khasi amar kene ka jiriam ka bas bi tenat ka pung ka ping tak dau ratologi wong jengi nai mu yang play tak kene ka riam ka pek kun khasi